Ubak bayahun lang makdo, ubala syong no nakakam kum officer sorkar jong katnat PWD, bat ubala penyeso elade hakah nyaw terik jemang arjar arpuar, syaka parti UDP. Habakran syakilat pathai kubor, ulong bakadaw kaba penlong ya u banjit ya ka parti UDP, kadai namar baka yeng kasem jong u, kidai kinong kersyan kibarat ba jong ka parti UDP nadu kipor mensywa, bat tat haduk mentaru, Henry ka shulong pat ba mensywa umpat la ban penpau pat ba, namar ba udang don hakakam sorkar. Nakaliang ba bayahun lang makdo, ulaong ru bayam mentahi, unlong kumudkot jong ka parti, bat untri ru ban penklanya ka parti, bat lada ka parti ka ibet ya u ban long kumukertong, uban ya aireng hake election arjar arpulai, katakan syongkat kum ka jing ibet jong ka parti, bat un pediang bet ya kano kaba ka parti kan rai. Hari ke jong khai ke jong ki ke ibu bak penlong ipi wa penlong sekali ke jeli politik dan ke kamsan himas ma ke ibu bak penlong ipi kila orang tai itu. Hi nga jing siang asyimnya ke VRS voluntary retirement. De nga pun kod no adien baka sorkar kala diang ni ka application ke jonga kala pelak jenga bat ngalakun no service ke jonga nadu kala ipu tarik ke jong April ada jarak kuah. Jadi kata de kanyo tarik mo klong mane ngala pun so LD kanyo tarik do April Mei ngala pun so LD sya ke parti UDP de hi kuma long hi nakayeng ke jongi ngide gi bekersan parti rulo dan ringan namar magadon ke kam sarkar ngamla ban mi madan man kersyanya ke parti dan rin namar bangala penkut no ke service ke jonga ban mangala long bekot bopura jo ke parti UDP de ke jing tumu ke jonga ke long ban kersyanya UDP ban penklanya ke parti UDP hi ke parti UDP kadai ke bala long do long snam ke jing im ke jongi hayeng asem jawat hanga simet ru ndrei kata kalau long do long snam tang namar bangadai usakri sarkar proses ketu ngampala ban penpau pai ba kata dan rin mentah namar bangala kut nok kajing syakri ya ka government of Meghalaya ba mentang kalau long buat lanjut bat hadir mengalapnya so ke parti UDP ngalalong ko khot bopura kan nomor kata kajing yedai bat ke parti UDP kalau long lo dok stam kajing gitu hi manu hila baniai ngale si konsesi kanorim ko bangalai ningkong kadai ban penklaji ke parti baik indo igi beriu ke parti aman ki unit ki jongi magata kanorim kadai ban penklaji ke parti te dia kata te ngamla ban ong ngamla ban penbol ngamla ban khang ino gue ke ya Tersebut adalah pio pada ketika penlong pun pertama hidup pihak itu deploy nama balik ke parti. Kata aku mau ong meneng syong ke parti dari ke parti kok ong nginji de pi ku mukan dia kata ke syong ke parti ngam don ai ban komen kata mata Jadi kalau PI pihak parti itu pihak agak celah ya kalau kita pan salong harap lagi ini juga mau PI ngai ke don ke jikermen ndai tang hapo ri boy ndai na kisantli konsumsi jo ri boy ila bani opor santli hauni ar hajar pulai ka mission mali but ke jikermen kam dai tang ri boy ndai ha state di gora boy ngape kibreo mentah gi pajba jong state ke jong ki pej UDP kham tam hapo khasi jai ti has ki pej mat sing UDP mentah bagi kuai ke jingkelat marbalai marbaki ke parti UDP kadai ke parti ke baskem don ke nongrim berkayang runang mentagari berkejak benriu man yada yang kum kirit pai bat kadai ru ke parti ke bangala pun ong bar kau dei ke parti ke badang khoj akan jinge dei akan siar ke khada hi ke regional party ke UDP ke yang ke nongrim na ke benta jongi kirit pai ru meniada ya ke hok ke jongi ki jaka ki puta berkumta tetet de kani kadai kawai ke kabu ya ke UDP bat balai bangang arus ke UDP nomor bagadai ke parti ke pej nak bentar kari bagi jaga diri jangan ikut kirim pak